Beloved brothers and sisters, good morning. We greet each other good morning. Nalamin sa nagitidan duma, sumadidan sa nakaumay. Pero we thank the Lord for the good health. Iti biyag ngayon pa ay namanin kada tayo, iti dito nagsapa. Iti makaumanay ang salon at tapnitikas na maka-attendar tayo, makipagpaset tayo, iti dito nga nasangtuan na misa. Yaka mo dito Facebook mas tayo nagbalin kasi at pukaw-pukaw iti signal tayo. Manipod dito pa nagbagyo-bagyo na is even daily live mass that be by day was cut because of that is siguro increment weather. So anyway, we still need to fulfill our Sunday obligations to offer the Mass, to be with the Lord today. Kaspud no nga pasurot niya po tayo Kristo, mamati ka na po tayo Kristo, bumayan ti panangidalan, ti simbaan nga aglipayano. Idi estudyante akpay laon, ado digiti kasuro-suron mi nga mimistra. So kahit kinagmistra mi nagdami. Kung nanilulak, hindi ka kagmistro kanto barok. Kung kayat ata, ete brami nga mimina, estudyante, hindi nga drawing mi, jero pa dyan mistra sa amin kan tisara-sara na. Kayat tikas dyan ko na, ang mga tugan no, kasi dito mo pa may naging estudyante kanya, kada ikandak to ti palpalayaw nga dyan, amod na mo. Kaya, kami di, na kami nagbasbasa kami, ano kami nagite, kagangay siguro mo estudyante, siguro na kayo napadasan yung konten. Ite, nakaungungal di mistra, wano mistro nga, ite, agar-aramid ka lang aruder, ti obrayo, utang na kanto pailaan. Nasama ka ngayon may tiskwela, nagdalos kayo, nasimpamot, gumunto pailaan. Narugit dito narugit di jay kung nanto pailaan, kakaasik kayo nga nagdaldalos, di ba? Adya ka mo, nakamu ano kunang nga talaga wano ka na dito may isang classmate mo nagre-review mo ta nakita mo asakbay ta exam kat nagre-review na si nabagsak pa lang kay inungungtan na di ka makawawad kat di jay tipang di jay ngamin kalabsan kat siguro ang puyo diyan di jay iti panggapuan nga dito may isang adalan kat kurangan na demestra kan mestro na personalon na yan may isang lang ang mistra ka makita kang tulaang pero kasano nga rutek balin nga nasaya at nga dalan no di ka matamong ayatan te mangisuro-suro kang nga kaya tinarigan namin aglalo kasmalagan Apo Jesus kasano tayo nga maayat ni Apo Jesus nakarikrigat mo dagiti bagbagana di ba ingka ilako dagiti sanikwam itod mo ka dagiti marikrigat sino umayag nga ron mo. Naglaro dito baknang adog kwartana, adog sanikwana, adog di dagdaga na ilako na amin, ito na kadagiti ng panglaw, kunay siguro. Kasi narigat, balik nga adalan ni Apo Jesus, especially nung nakarigrigat, nagiti ipapaubrana. Diba? Ito may mestra nga, nakadadot paubrana, dati nga mister. Siguro nung nagduman, nung utubon tayo nakabsat ko, ito nagrigat mo, di ba po obra ni Apo Jesus kada tayo, kunaya siguro. Pero nung tingamin panagayat kakabsat ka ni Apo Diyos, imbaga na to masapol na guraam, ito tinagdagson, masapol na guraam ti pamilyam, ni amam, ni inam, ni asawam, ti anak mo, dagiti kakabsat mo, dagiti kakabagyam, uray pa'y ti bagim, guraam, tapno maayat mo ni Apo Diyos. Kasano dito, siguro. Pero at dati mamungko ng idiomatic expression. Di ba? At dati, I'm so hungry, I could eat a horse. Kung nada, makakayak na kanun ti kabalyo, gaputi bisin ko, nakadaktaktal di kabalyo, masanot pa nang mo ti kabalyo. Di pa umanay jeret, di karat nila na, no partyam. Di ba? Pero that is an idiomatic expression. Sa bali nga ti lengguwahe da, hindi ka na-translate lang mo, siguro yung lengguwahe da, dati nga Biblia. Ngayon tingaming kayat ng asawan dahil ito'y ti kayat mo, dahil ito'y ti haang kumakayat. Ngayon miso dahil ito'y ti ayat, dahil ito'y ti kagurgura. Kasi ngamin kadakwa da hindi. Ngayon ti kayat ng asawan da ito'y, haan mo nga iba nga guraam, totally,
ti pamilya, ti asawam, ti anak mo, ti kakabsat mo, ti gagayim mo, ti naganak mo. No, that is impossible. Ngayon, ti kayat ng asawan kakabsat, nangat nga to kumati panagayat tayo kanya po Diyos more than anyone else. Mahal kita, pangalawa sa Diyos. Kung anong araw, di ba? Adan sa kanta kasi, Jack Marino Ninumbong, adan sa kanta kasi, mahal kita, pangalawa sa may kapal. Kung anong sa kasi, adan sa kanta, kasi di ibagbagana. Nga palang gura. Haan nga literal nga guraong ti pamilya, ti bagim. Ngayon masapul nga nga to, ti panagayat mo iti Diyos, ngayon iti bagim. So, nga kita kung kunada nga masapul nga, ito tayo amin ka na po Diyos, sakbay ti para itibagi tayo. Tingarod ko na, daka mo awan ngamin maawag makwak na example kakabsat no diti bagi. Kaya, daka ngamin amo no kasanumot ti panagkwayo. Kasi kanya ngamin kakabsat is no daduma is, no may panggap iti simbaan, umungtap dagiti kabalay ko no haan nga mo ubra niya may panggap iti simbaan. Aglalo dagiti kakadwa. Amo di sa Kristan, Huwebes Santo, pero mitungot ko hindi, tadi mo lamalpas na giti trabaho di simbahan. Kasi, di ba nagserbi tayo kanya po Diyos, no amo tayo amin nga ayatan ti Diyos. Kasi God is the perfect love. So, ti perfecto nga panagayat, di ayat kanya po Diyos. Amo tayo mat nga ayatan nga perfecto tayo pada tayo nga tao. Kasi ni Apo Diyos, isursuro na kada tayo di panagayat. Ni Apo Diyos, isurusuro na kada tayo no kasano ti panaget. Kasano? Ayatom iti bagim, akas ayatom ti pada matao, akas ti panagayat mo iti bagim. No, imuno na nga ayatom ni Apo Diyos. Kasano iti aming ti panunod, puso, pig sa kararwa. Isog ka po na nga narigat, nga haayatom iti sabali nga tao, no di mo amo nga ayatom nga umuna ni Apo Diyos. Kasi no maayat mo ni Apo Diyos, di mo nga masursuro amin nga banag. If you know how to love God, you will learn how to respect other people. If you know how to love God, you will learn how to give or to respect the opinions, the beliefs of other people. If you know how to love God, di mo nga makita mo natipadang nga tao kat nakaayayo damat gayam, kat masapul damat nga ayatam. No ayatam ni Apo Diyos, masursurong mat tumulong nga mangtad kadagiti at kasapulan. Hanggang naawan ni Apo Diyos din ka, madim nga ay ayatan ni Apo Diyos, awan kasano nga ron. Di ka mo ay ayatan ni Apo Diyos, amo ti panursuro na, haan mo maida nga maibiyag, haan mo nga maayat iti padang matao. Diba? Kasano nga ron nga amo ti tumulong, kat di ka mo amo ni Apo Diyos. Kasano nga ron nga among ti agaramid, tinasayaan, no di kamot among nga ayatan ti Diyos nga mangisurusuro ti kinaimbag. Diba? Kasi di ka kapsat, masapul nga umununa, nga ayatan tayo ni Apo Diyos. Umununa ti panagayat tayo kini Apo Diyos. Masapul nga ti panagayat tayo kini Apo Diyos, rimbawan na amin. Ito yung rabaw ti daga. Haan nga to ti panagayat mo tayo sa nikwam, haan nga to ti panagayat mo tayo lugan mo, ti balay mo, ti kwartam, ti pamilya pa. Kuna na nga ron, kan ti bagim, ngam din ti panagayat mo kinapo Diyos. Masapol, the love of God must be on top of everything. Kat nung masurusuro tayo nga ayatan ni Apo Diyos, ala nasayaan, naimbag no kasta. Taamo tayo nga ayatan ni Apo Diyos. Pero muna na nga ron, everything has its own cost. At nasupabak na, ti panagayat ka na po Diyos. Dati ti pa ka-challenge yan, no, kasano nga talaga, ti pudno nga panagayat ka na po Diyos. Masapol mo nga baklayan tay cross mo. Masapol mo ti agpanunot nga nasayaan. Kung nanangarod ka, nagpatakdal ka iti torre, masapol mo nga planon. Tama nga ka din, no, katawaan da kanto, no, di ka maarami. Mapang makigubat iti may isang aring addaan sa 10,000 nga soldado. Kat ti karangat na kat addaan ti 20,000 na soldado. At tugaw nga muna, panunutan na, kaya kaan. Nga iti panagayat kaniya po Diyos, masapol nga baklayong ti krus. Sa Apo, ti krus mo ti biyag ko na. Apo ni misis ko.
Ano ti krus mo ti biyag? Apo nila kay kuha kanayon nga mabartag. Ano ti krus mo iti biyag? Ay, apo ti karubak nga marmarites nga kanayon kanya. Diba? Ano ti krus mo ti biyag? Ay, Diyos ko, apo, ti anak ko nga nakalukluko. Beloved brothers and sisters ni Apo Dios, inikkan na tayo amin ti saggagay sa tayo nga cross. Nga bakbaklayan tayo. Nga dayta nga cross, kasupapak ti panagayat tayo kunkwana. Ngano amo tayo, no kabailan tayo nga baklayan dayta nga cross. Kabailan tayo nga ibiyag dayta nga cross. Awatan tayo dayta nga cross nga ibakbaklay tayo. Dijay tayo nga agbalin nga pudno nga adalan, pudno nga pasurot ni Kristo. No amo tayo mabaklayan ti krus tayo. O no kas bagay datayo ket maysa nga inna, masapol nga ibaklay ti krus ti kinaina. Ano ni jay? Dito ag sakripisyo, bumangon nga masapat ak no iserbian ti pamilya. No datayo ti krus kas maysa nga ama, masapol ti ag sakripisyo, ag trabaho tak no may provide ti kasapulan ti pamilya. Di ba kas jay ti bagbagana? Dagijay ti krus tayo. No tayo na daan tayo ti responsibilidad. Dagijay ti krus tayo. Kasi ala dispensaran nyo tayo. Awang nga ti mapanood kong example. Diyos ko, tayo bagi. Masapol ko nga baklayan ti krus ko tapno. Tayo ang taga-batak maitag-ay tayo. Uring ka sa nutrigat tayo dito yung batak. Diba? Naglabas si Aglipay day. Adumarigat na napasaran. Di na ninungbong kaaldawanan ti Aglipay day, ninungbong taray pailaan nga taray dito kultural. Kasi kinarigat na kakabsat. Dagiti ti krus ti panagbiag. Ngum no kabailan tayo nga baklayon dagita nga krus. Kas ti panagbaklay ni Apo Dios. Magungunaan tayo. Taijay nga masubok ti panagayat tayo ken Apo Dios. Nuhaan tayo nga kabailan nga baklayan dagita nga krus ay pagbabaklay ni Apo Jesus kada tayo haan tayo pay kaya nga pudpudno nga ayatan ti Dios. Na mas DJ pailan ti pakatesan ti panagayat tayo. Ngano deti krus tayo ibatan tayo, iwaksi tayo dayta nga krus nga bakbaklayan tayo. DJ tayo nga makita nga haan nga 100% iti panagayat tayo ken ni Apo Dios. Nga adda pailaan mangipakita nga iyon una tayo pailaan tay bagi tayo tay sabali nga tao ng ni Apo Dios. Digit ti challenge kada tayo kakabsat. Iti kadagito nga tiyem-tiyem po ni Apo Jesus, sursuruan na tayo kadagiti maibasa. Kasano ti pudno nga panagayat ken kuana iti pada nga tao dagiti virtues. Virtudes nga masapol nga adda kada tayo kas pudpudno nga pasurot na. Ket iti dayto nga ti Domingo, God is not reminding us, but God is challenging us. Baklayong te krus mo. Baklayong te krus mo nga si iisem. Baklayong te krus mo nga addaan iti panagayat. Tapno masursurong ti panagayat iti Dios. Katnohaan mo nga kaya nga baklayong te krus mo, you need to reflect. You need to think 1,000 times. Kasano ti pagnakirelasyon mo kini Apo Dios. Kasano ti kumpunang nga pudno nga Kristiyano ka. Kasano tayo kung kunang nga budno nga pasurot na kati Diyos, amumot kaya pa nga baklayan din de krus na indod na kita. So God, Christ is challenging us this Sunday. Baklayan tayo de krus tayo. Ibaklay tayo nga si Aanos de krus tayo. Sa ni Apo Dios, challengen na tayo kadagita nga krus. No, kasano kaunag, kasano kangato, kasano katagker, iti panagayat tayo kanukuana. Ken kasano, kay baga tayo nga pudpudno nga adalan na tayo ni Apo Dios. Ket no makita na nga kayang-kaya tayo nga baklayon dito nga cross tayo, we will be rewarded at the end of time. Amen.